is ons het die voorportaal en ons besigtiging vir die familie wat dan nog finaal wil besigtig. Dus dan kan die nou al was het. Die volgende persone asseblief net volstelling inneem, maar die tweede skof gaan dra. Bruce Miller, Jeanette Schwartz, Elmarie Schwartz, Renald Spies, Iris Strijdel en S.W. Marla. Die asseblief net vir ons hier stelling inneem.
Sal ek oor staan? Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot die ewigheid. Maar ek weet my verlosser leef. En hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle my vel so afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vrees God aanspreek. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons aan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat waar is vir ons. U sal vir my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugdes voor die aangesig, lieflikhede in die regterhand, vir ewig. Saans vernag die geween, maar smorens is daar weer geleef. Die ewige God is 'n woning en onder ewige arms. Sal ons salig is die wat tree, want hulle sal vertroos word. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, en as al in benoudhede is hy in 'n hoë mate. Geliefdes, hartlike goeiemôre aan u elkeen. En baie welkom hier by die AGS familie, waar Pastor Ann ook aanbid het. Om vandag ook hierdie deel van die reis met die familie mee te maak. Dankie dat u elkeen u tyd vanoggend so ingerig het, om net ook ons bystand aan die familie te verleen. Terwyl ons dan ons hoofde saam buig, gaan ons bid. En Vader, U is 'n ewige teenwoordige God. U is 'n God wat betrokke is in U skepping. Ons dank U vanmôre vir hierdie wete, dat U ons nooit begewe of ons nooit sal verlaat. As julle dan deur die water gaan, is ek by julle. En deur die riviere, dit sal julle nie oorstroom. As ek dan deur die vuur gaan, die vlam daarvan, sal ons nie brand. Dankie dat die God wat ons nie kan sien nie, tog teenwoordig is. Soos die suurstof wat ons inasem, ons sien dit nie. Maar wanneer ek asemhaal, is ek bewus van die effek van suurstof.
God wat ons nie kan sien nie en tog hier onder ons is. Ons bede vanmôre is, Here, troos net soos U dit kan doen. Strek vanoggend daardie hand wat die spykers geken het, daardie hand wat die seer en die wond opgedoen het, sit daardie hand vanmôre op Lindel en Ryan se pyn. Die hand wat pyn geken het. Ook op Pastor Ann se familie, naasbestaandes, uitgebreide familie. Ons oë is vanoggend op U, Here, al moet ons opkyk met oë vol trane. Ons oë is op U. En ek bid dat U ook hierdie diens sal kom troos, deur elke gebed, elke huldeblyk, elke liedjie wat ons sing, die prediking van die woord, hoe dit ook al sê, vertoef net hier by ons. En troos soos net U dit kan doen. Ek wy daarom hierdie diens aan U sorg toe, in U genade, in Jesus naam. Amen. Kan ons saam sing die liedjie daar op die program, How Great Thou Art, en die sangers sal dan aan ons sing vanmôre. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And when I think that God His Son not sparingly sent Him to die, I scarce can take belief that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great
how great thou art, how great thou art. Amen. Je het goed gedoen. Je mag zijn plekken innemen. Wees dan gegroet vanochtend in die kostbare naam van Jesus, die Christus. By hierdie geleentheid wil ons ook ons diepe medelee betuig met Lendel, met Rian, met die uitgebreide familie, wat van heinde en ver gekom het om vandag 'n mama, 'n suster, in die buik van die aarde terug te sit. Want uit stof is ons gemaak en tot stof sal ons terugkeer. Dankie dat u die tyd so ingerig het om vanmorgen hier te wees. En mag u welkom voel hier by ons vandag. Ons gaan onmiddellik luister na ons eerste spreker. Dit sal wees mevrou Rose Strydom. En miskien daar agter by die mengbank William net na die dame klaar gespreek het, sal daar 'n skyfie vertoning wees. So kom ons luister na mevrou Strydom. Dankie. Good morning, church. For you don't know me, I am Rosemary Strydom, and I was asked by Lendel and Ryan, with Pastor and Pastor Renee, to just take you on a journey with Anne while we were at nursing college. I first want to honor the grace of the house, Pastor Alan and First Lady Renee, the leadership of this church, of this ministry, where Pastor Anne was a daughter, Lendel and Ryan, family who came from far, and all you are here because you loved Anne. My walk with Anne was morning. Pastor Alan, I am going to start with English because while preparing myself, I was in the presence of Lendel. And with a deep English. And I was inspired by that English. So please help me, Pastor. When I still pick up my tongue, I need that. While sitting to write this, the question kept coming to my mind. How do you summarize in a few sentences a life so full and a friendship so deep? And I want to start with that deep friendship, the precious friendship I had with Anne. We were a group of 7 friends who met at Sally Dolly Nursing College at Tyberg Hospital. I am going to name them. It was Desiree, Des, and Brianna Faro. I think some of you know her. She was A. And then there was Sarah Seki, Elsa B. Baiba, because she was always trying to be the baby of the group. Florence Fisher, Flo, myself, and of course Anne, Anna. We spent so much time in so many years together. 46 years we spent together. And Anne, being the eldest of the group, made sure that we know that she was the eldest.
And as you know, nurses work different shifts, and when there was a decision to be made in your absence, she will make the decision. And you will just have to accept it, especially when it comes to boyfriends. Anna was not born with a silver spoon in her mouth. But she showed so much character and determination and willingness to work hard for what she believed in, especially the rights of women and children. That I firmly believe was her divine calling. And Elder Marla said something on Thursday evening. He said, and I quote, "She took the heat for women battered and bruised and rejected by society, and she gave them the shadow that only a victory can give." I paraphrase now. She was fearless. She was fearless in what she believed in. And as a consequence, became a role model for so many women. And I think the women of George can attest to that. How we meet. Anne enrolled into nursing college in 1970. If I'm out with the dates, please excuse me. I am in the 60s on my way to 70, so please bear with me. She enrolled into nursing college in 1970. That's the Sally Dolly Nursing College at Tygerberg Hospital, Parow, Cape Town. The rest of us started our nursing career in 1979 at the same institution where our friendship was born, in a small chapel on the lower ground floor of Tygerberg Hospital. That is where we met each other around the world. And I told Ryan the other night when he asked me, how on earth did we manage to be friends for so long? And I told him, I'm sure that it was because our friendship was built on the word. Because everything else will pass away, but the word will stand forever. While in nursing college, she actively participated in the struggle to free our country from white supremacy or apartheid as we know it. And in 1976, she was part of the organizing committee of the peaceful march of nurses in solidarity with the student uprising that was going on in the Western Cape. And for you who don't know this, as a result of this, she was prevented to complete her studies in nursing practice by the authorities. But this is the thing. She was uniquely strong, and nothing they did could break her spirit, and nothing they said about her could not destroy her character. She continued to support nurses, students, and people held her in very high esteem. I think that all these things that happened to her only paved her way to step into the plan and purpose of God for her life, because she really bloomed when she did what we all know she did, fighting for the rights of women and children. She was an outstanding nurse, well respected by all medical staff and deeply trusted by parents in the neonatal units. People, I was there. This is not just saying something nice about something. I
was there. Seki was there. Elsie was there. We can attest to that. Doctors were on their rounds, rather take her with than sometimes sisters that was supposed to, Auntie Molly will know, that was supposed to accompany them because they trusted her. She just had this amazing passion. And in 1980, we established or started the Protea campus for the then VSS. In the meantime, it changed to the VSS die Verenigde Christen Studenten Vereniging. And that was under the leadership of Dr. Alan Boesak. And he was also at that time the leader of the UDF party. We all know that, who that is. We're not going to go back there. And we love it. And was instrumental in getting the medical superintendent and the matron in charge to support us. And you must remember, we were marked as rebels of the struggle. And to get those people on board, wil gedoen wees. But she succeeded. And we are still there. And being the strong leader and the eldest of us all, made us believe that as a member of the VSS, you must also become a member of the UDF. And we believe that. And it cost us, Pastor Aaron, it cost us. And at a certain stage, we realized that the authorities at hospital, they know everything about us. They know everything about our movements. They know everything about us. And then we found out that our hostel rooms were marked by the then state security. But we find a way around them and we continue fighting. In that same year, the it's the Tygerberg Protea Core Drama Group was born, and this was the director. And Marmon. And I'm not sure what time it was. We took part in the drama festival of the then Colored Affairs Clearance Sake at the Joseph Stone Auditorium in Athlone, Cape Town. And she won the Best Director trophy for the drama called The Ex. And I was playing The Ex. But God came on my way and I'm saved by the grace of God. There's a side of Pastor Anne that most of you don't know. And most of you, I think you will not believe me. Pastor Anne, she was very naughty. She was extremely naughty. And her body was Florence Flo. Pastor Ellen, we were gathering, our meeting place as a group was in Adriana's room, a far in a bedroom. And whenever you receive a packet with eatables from home, we will get together there and share whatever we need to share. And those two, Anne and Florence, decided that this was such a happy time to be together with friends that they are going to add to the fun. And they bought themselves a pipe van die rook, a tabakpipe. And die tabak wat hulle gerook het was ram en maple. En dan, as die twee nou geram en maple is, dan het hulle vergeet om hulle uniforms te gaan afhaal by die washuis.
En dit was so eenvoudig, jy neem jou uniforms, dit word gewas en dit kom terug en dit is pragtig netjies gestryk. Jy weet mos daai tyd nie mens. En die daai tyd was ons ingestryk en ons uniforms met ons kapie belasting. Dan was Ellen het sy en Florence nie uniforms gehad nie, om aan te trek nie. Nou op elke vloer was 'n washuis vir ons verpleegsters se persoonlike wasgoedjies en elke verpleegster het 'n stal lokke, die lokke wat hulle nou het gehad en met 'n sleuteltjie aan, so jy kon jou uniform daar en jy kon dit sluit. Dan het hierdie twee, terwyl ons almal slaap, dan het hierdie twee die draad aan gevat. En hulle het dit so bewerk dat hulle so 'n hakkie kon hê en hulle het gekies watter uniform hulle kon kry. Gelukkig kon dit nie myne wees nie, want dit was te kort gewees vir Anne. En op 'n stadium het in die kindersaal wat ons saam gewerk het, die suster in beheer was Suster Oostendorp. En sy moes vir Anne sê, jy kan nie so werk nie, die dokters kyk na jou been. En sy moes maar gaan, huis toe gaan en sy moes maar 'n uniform gaan aantrek. Her move to George. In 2000, I think, the mom and family went to George. The other information later will handle that, so let me just do this. And in 2002, she became part of the Bethesda family. And what a family you were to, and thank you so much from the 6 of us. And I know Leno and Ryan also. And because they were not here on Thursday evening, I'm just going to quote something that they wrote about Pastor Anne. And this is what they said about her, and I quote, Pastor Anne is one of our longest serving staff members. When asked what is her favorite part of being involved with Bethesda, this was her answer. It's not only to bring people to Christ, but to help them, to see them who they are, to help them define themselves, to help them think positively about their lives and their future, even if they have a life-threatening disease or a life-limiting condition. They can live to their full potential. Unquote. An intimate moment with Anna. Pastor, I'm almost done. An intimate moment with Anna that I personally shared. That was the morning of Ozzy's funeral. I stayed with the family for like an entire month. And the morning of the funeral, I got up, I woke her up and I said, Anna, we must get ready. And she sat up with her legs crossed on the bed, and those big blue eyes looked at me. And then that moment it looked like ice cold blue eyes that she looked at me. And she said, I'm not going to bed, Ozzy. I said to myself, okay, let me take a moment here. And she looked at me and she said, Rosa, where was God when the breath was pressed out of my son's body? I didn't know what to answer. So I took a moment and said, okay, you sit, I'm going to make us a cup of tea. I went down to the kitchen and I said, God, this woman wants an answer from me. She's not going to go to the funeral if I don't answer her. And then I told her, Anna, he never left.
He was there since the birth of Ozzy, and he's still there. He promised us He will never leave us, and He will never forsake us. And as you know, Anna, and I know, that everything will pass away. Everything, mountains, everything, and I paraphrase, but the word of God shall stand forever. We will remember Anna or Pastor Anne in our own unique ways, because she made such a lot to different people. And I want to end Lendl and Ryan. It will be impossible to forget you. A mother's love is stitched into the very fiber of her children. Ask any one of us who have lost a mother. There is no way that you will ever be able to forget her. A smell, a flower, somebody that you see will remind you of your mom. But I want to comfort you with a word. In 2 Chronicles 15 verse 2 and 2 Chronicles 15 verse 15, the last part of both of these scriptures, I took it out of the NIV, here's the Bible, the last part of 2 Chronicles 15 verse 2 reads, "The Lord is with you when you are with Him." The last part of verse 15, He gave them rest on every side. After today, Linda, Brian, most of us will walk away because life goes on. We will go our own different ways. And the two of you will be left with a deafening silence of the loss of your mom. Because loss can be deafening. The silence can tear you apart. But God, the word promised in the scripture, "I will stay with you, but you must stay with me. And if you stay with me, I, God, your Creator, will give you rest on every side." And I send you off with this message. Myself, my family, the AGS family, Pastor Alan, and First Lady Renee, we are here for you for as long as you need us. Take your time. Don't rush yourself. Take your time. And God will give you rest on every side. I thank you. Dankie, Sister Rose. Ons gaan dan nou skrif doen, waarna Lendo en die Okeus na die skrif doen. Die doe jou part, die doe ook.
Power
kyk hier, kry. En die lewe van. En ons larme. Ons gaan nou luister na ons laaste oorlede. Wat haar oudste seun wil doen. Gaan dan. Why is my heart so sad? Why does my heart cry? When we close the windows of Babylon, the melody doors of Babylon, so happy. Why does the strife that produces the wind? Why the movement of my heart? The justice or the fleeting does not need indeed. Why does it feel like as if I am cheating? It's mainly from flesh and the spirit. It's mainly from sugar. I regret in my heart the latest 300. May I be impregnable and steadfast as the angel of light passed around me. May I never take my eyes off you. Lastly, use my mother's heart in me as I deliver this truth. Amen. So Matthew 5:7. Step one was a rose of Peter. So it was about but blessed are the merciful, for they shall receive mercy. That I just saw in the weekend, I thought that just promises everything that my life was about. I was not a part of that should be not king. Just with countless hours, sometimes I felt like kind of cost of myself in the eye. So and that was not it. It was like a massacre. She believed as the speakers and the words were before, especially for women all women was sheltered and someone needed to be there to speak. She didn't just say that real or in highlight. She actually wanted that to that she had. One of the stories that stuck out for me from my time and I remember this is really, what is that club called? I Club Music. Yes. So my friends and I, it was early 2000, we went out for a big party lasted, it started on Friday, on Sunday. I woke up and I was listening to this thing and she came with me, she came to church, stormed through the door and she said, Wendell, are you fasting? And all I remember was like, as I was sitting on the couch, I was already like sipping alcohol, everything, all the sin, everything from the video was pouring out. And she was like, Remo, come! And she did that one where she just said, oh my wait! And I walked past and like grabbed the roller and out I went. It was about 35 degrees there. It was really hot. I got massive. And all she means, snake. And Ozzy was standing, they were actually not saying, they were laughing, they were really around. And all I was doing is just like, and Ozzy was saying, balls! And I look back now, I didn't know I'd be repeating that story this city, but I'm so proud of this because it was a meeting of people, because man, I know it's a big, but I really would love to say, but yeah, so to just give you a point of my mother's heart, our house, where we lived in was referred to as Stark's Mansion. And that comes from the Tupac song. Stark's Mansion was a hypothetical place where thugs would go and they would
just relax and do what they want to be. And that wasn't just because my mother had kind of been like, yeah, the kids are coming, it just was literally, as I put it, she lived their life. Somebody came there and were broken, then they would live with us. They eat with us, and they would stay with us a lot of time. Some people would just move in, sleep on the couch. I think they were with this, did that a number of times. But there were so many instances where she just opened the door to people, and people could just come. And especially if you're broken, if you're hurt, if you're destitute, whatever the situation, man, she would give a call. She would just come. I mean, a number of times when I left with some friends of mine, but I needed a place to stay. Just move in for a couple of weeks. So my mother's work never stopped just by the organization or being serious or the physical issue was. She actually played an active role in doing that. And I find that so fulfilling to myself right now. So my mother cultivated my heart with hospitality. I used to be, oh man, I used to feel like I was paraded actually. So she dressed me in kind of similar type, black shoes, black pants, white shirt. And then whenever anybody came to visit, I think maybe, seeking one of the restaurant, I used to be waiting for people. So I come there and I'm like, everyone, is it like water or milk or whatever, and I have to go, I felt so embarrassed. Lately, I became my life and it's gently in my life. That was actually a breeding ground for who I am today. It was a breeding ground for the year that I chose, essentially. And as it is now, she's making me transition out of that hospitality perspective into the place where she was. And as I feel like my heart is just kind of to take that hospitality to the next level, to kind of give back, help people, especially for just come from. And I'm put out ways to come from different things on working. So, and I'm also my mother, as on the earth, my eyes were crystal. My eyes were like the ocean. I just didn't say much. I came in, she looked at me, she asked me, I was breaking the usual, and then I just read the Bible. And even I were in the long term also look up and just like, so just remember something just like that. So we didn't speak much. And I thought, look at an easy one, but I just thought that maybe I've got this one, maybe this phrase or something's life you should be chatting about. And yeah, being united, but I felt like just that what we needed was a moment of departure. It was a moment that didn't need words. It just needed a whisper, an announcement. And that's all that I think of. So to give you just a little bit of background, I also had multiple strokes. It's around the same time when I can't remember when we first went to North Parts in Belgium. Because I was like, probably I had a stroke that she had, and I went here and brothers like family game. But whilst I had my stroke, I slipped into coma for a few years. And I remember coming up and asking people, how long have I been here? And they were like, no, you've only been here for a couple of days. But for me, it wasn't a couple of days. I essentially lived. But I didn't live, I was put to people on this plane, essentially. But I remember walking around, I remember sleeping, I remember being afraid at some stages. I remember being very confused because I did not know where I was. But that was really also a place for me to launch an investigation and going to like, why, what was that about? Where was it? My first idea was heaven and earth, purgatory, or I saw Jesus, or I saw the devil. I just know that installed belief in me, or further belief. When I woke up, I couldn't speak to anyone. It was the first people I met to look at me like, okay, yeah, that's the paintings, you know. But then I knew for myself, I was like, we need something that was a calling boy and nudge me into a certain direction. But to get back to it, when I went to visit my mother, she said to me,
that somebody had walked to the foot of the bed and was standing. And I remember reading the Bible, looking, and all I said to was like, well, don't be afraid. She said, yeah, we're standing, he's not moving. I wouldn't have believed enough for it was for Paul's life experiences that in my stomach. And I said to her, well, he's just standing there, he's swimming up the right? She just smiles and said, yeah, probably right. And once again, we just started with what he said in silence. In my heart, I believe, I don't know if it was the doorman with the angel of the door, but I do know that there was praises with them, as there was a praises with me being my master. So, in the modern world, that lacks faith and was embrace the same lifestyle. No hashtags, no Insta deals, just raw life. Just passion for the community, just a heart enough to protect every child and every human. Doesn't mean that you did not love me, but that was of the earth they call me. Counseling, praying, constantly receiving people that help, that's what it was all about. Well, the Rose pointed out, she started in nursing school and so caring for people and being able to afterwards. She would have stopped caring and now we watch myself on the hand as a good now new stuff, we work for what we need to something. We look at office hours as well. So sometimes you return from the business and this where we go to church and it's like we go. And they go off to somebody's house and some obscure part of the state of everything is there. Not letting help you and letting better. And I don't remember there are how fortunate we were to be able to do it earlier. And then you know what that's what's going to be. I don't think denied many people sometimes are confused as to what they do, but she was very clear. You know, she started in nursing care, but later turning into COVID, into a place which we have everybody in this hospital. Good. The world took almost 10,000 hours a year, brand new 10,000 hours of everything in education. And my mother way past that mark. She worked 24/7. Her passion was endless. And she also embodied all the fruits of the Spirit. In closing, before I die, I'm moved in the moment. Proud outside of and was movie phrase that pause and was good night. Samenstelling van hierdie skrifvertoning dat effort ingegaan en ons sien baie dankie daarvoor. Ek dink dit was baie goed gedoen. As jy nie dan nou sal toelaat, het kortens die skrifte saam die boek maar voor ek dit doen, ek wil net pas vir eens, sisters, broers, miskien net van ons die opstaan en mense daar net sien. As het nie te veel moeite is nie. Oké. Baie dankie. Baie dankie. Is dit al? Wat was? Is dit een neef? Prachtig. Baie dankie. Welkom hier in Paulsdorp. Hier is het zeer en
Ek gaan net saam met u in die woord van die Here, die tweede boek van Konings, hoofstuk 4, begin so. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, u dienaar, my man is dood, en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het, en sy antwoord, die dienaar is het glad niks in die huis die behalwe vlees en olie. En hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne, leer kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Ga dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet en al daardie kanne en sit weg wat vol is. Sy het toe van hom weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit. En terwyl hulle dit vir haar aanbring, giet sy in. Ek skiep 'n paar verse na die 8ste vers toe. En op 'n dag het Elisa verbygegaan na Sunem. En daar was 'n vermoënde vrou wat by hom aangehou het dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons toch 'n klein ommuurde woonkamer maak, en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy daar by ons kom, kan hy daar intrek. Terwille van tyd gaan ek daar stop en miskien net parafraseer wat in die res van die hoofstuk gebeur. Die dame van Sunem het toe vir Elisa hierdie kamer gebou en hy het vir haar gevra, sy iets wat ek vir jou kan doen, kan ek ook 'n mooi woord inkry by die koning vir jou? En haar antwoord was, nee, ek woon tussen die mense. En Elisa se woord aan haar was sulke tyd oor 'n jaar van die swanger word, Elisa seun waar. En sy het hom gesê, ag my Heer, moenie my bedrieg nie. En 'n jaar later wel het sy kindjie in die lewe gebring. En eendag terwyl hierdie kind saam met sy pa werk, het hy erge kopseer ontwikkel. En dit het al slegter geword en sy pa het vir die dienaar gesê, vat die kind na sy ma toe. En die kind het op haar knieë kom sit en skryf sy op haar knieë en hierdie kind gesterf. Maar sy het die presence of mind gehad om hierdie man wat die belofte aan haar gemaakt het te gaan opsoek. En sy het hom gekry. En Elisa moes weer terugkom. Hier waar die kind dood lê. Die tekst sê hy op die kind gaan lê, sy lippe op die kind se lippe, sy kop op die kind se kop, sy arms op die kind se arms. En die kind het begin nies en die kind het wakker geword in die doodheid. Ek wil net 'n paar dinge dink ek neem uit hierdie hoofstuk. En dit is vir my baie interessant hier dat die teks geef ons die profiel van 2 dames. Die eerste dame het haar man verloor en haar man was 'n profeet. En sy gaan na Elisa toe en sê, my man is nou dood en die skuldeisers kom om my kinders te kom vat. So maak ek nou. Ek dink hier moet 'n mens die punt dalk stel. Hierdie vrou was in 'n baie benarde posisie gelos. En hier het ons te maak met 'n dame wat eintlik haar lewe deur haar man geleef het. En mense moet dit miskien hier toch sê vandag. Vrouens moet toch nooit julle lewens deur julle manne leef. Ek glo dat 'n vrou moet selfgeldend wees. 'n Vrou moet na haarself gaan omsien.
Want wat ek hier lees, is dat is amper asof hierdie vrou vir Elisa sê, jy weet, my man was in jou diens, my man was een van jou studente, so jy moet nou. Nou, ja, ek het nie veel respect vir 'n man wat sy vrou in so'n situasie los. Ek heb niks. En die schuldeisers om my kinders te woon. Skielik word sy vulnerable gelos na die dood van 'n man. En ek dink so dat ons dames dit verstaan, moenie jou lewe leef deur 'n man. Maak jou eie voetspoor. Wees selfgeldend. En jy kan jouself ook maar upskill en maak jouself onmisbaar in enige organisasie. So as 'n reënerige dag kom, ek sê as 'n reënerige dag kom, dat jy nie ander mense blameer vir waar jy gelos is. Dit ongelukkig is die storie van een vrou. Nou is het vir my interessant dat die profiel van 'n tweede vrou word in dieselfde hoofstuk vir ons gegee. Die teks verwys na die tweede vrou as 'n vermoënde vrou. Die teks sê vir ons sy opgemerk is 'n man wat heeltyd verby Soenem loop. Kan ons nie, en sy het hom genooi dat ons om te kom brood eet in haar huis. Op 'n dag sê sy vir 'n man, kan ons nie maar hier 'n kamer vir hom aanbou nie, dat wanneer hy verbykom dat hy hier kan oornag, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En die teks sê, hierdie was 'n opmerksame vrou. Ek wil kom na en Ros naam. Ek het daar baie jare gelede leer ken, my pa het daar georden as pastoor en pastorale werker by Bethesda. En vandag eendag het ek geweet met wie deel is. Ek wil vir Randall en Great Eyes julle dat Easter gaat vir 'n maand. Sy het my sommer net aangetrek. Daar was iets omtrent haar aura. Iets wat praat van 'n no-nonsense woman. Iets wat praat van... En soms het ek en my vrou probeer help hier en probeer help daar. Sy wil niks hoor en niks hê nie. Maar ons het natuurlijk daarop aangedring. As my nou as jy nou weer hoor, so wat jy toen nou met dit gedoen, nee, ek het het gegeef iemand wat behoefte gehad. Sê maar jy had self behoefte gehad. Nee, ek het het vir iemand anders gegeef. En ek het toe al geweet, hierdie is 'n bitterlike sterk vrou. En soos terug opgemerk was in van die Hildeblyke, sy het haar mind gespiek. Of jy daarvan hou of nie, sy het gesê hoe sy voel. En sy het nie geskroom om 'n standpunt in te neem. En dis ons aan leer ken, dis ek aan leer ken. En ons het min of meer, jy weet, dieselfde pyn beleef met ons kinders. En my seun en haar seun, middelseun Ossie, was saam by rehabilitasiesentrum in Kaapstad, dit is 'n teen challenge. Teen challenge. Waar Ossie en my seun was. En jy weet, as jy by haar kom, voordat sy vir jou vrou gaan het met jou, wil sy eers weet hoe gaan het met jou sien. En jy kon sens, dit kom uit die afstand. Sy hierdie concern gehad oor ander, in my geval ook oor my seun. En soms wanneer die pyn om veldiger te raak het,
ek in my kar geklim en ek het gery met Esther toe. En dan het ek daar by haar sommer net gechankel. En dan ons het lekker saam gery, so die weer gesleep. Maar jy kon sens, die vrou is by jou. Die vrou verstaan waarheen jy gaan. Hierdie vrou het begrip vir jou pyn. En dan sal sy uitgaan en my toesluit daar, tot ek nog jou ruit is met traan en die smok en alles afgevreed. En dan kom sy nog maar weer terug en dan sê sy vir my, was dit Ellen? Jy hoor, jy weet nog niemand het my naam so mooi gesê soos jou man. Was dit Ellen? Hoekom kies God dan nou ons weer uit om weer hierdie pyn met ons kinders te gaan? En soos wat Roos gesê, mense het nie altyd antwoorde. Jy het nie altyd antwoorde vir haar nie. En, maar wat ek wil sê is dat sy het net die hart gehad, die begrip gehad, die ondersteuning. My seun moes eenmaal huis toe kom van die reefsenter af en hy het 'n dogtertjie wat ook op huis toe kom na hom toe en ek sê was ek weet nou nie hoe maak ek nou hier nie, want my kind is nie in die huis nie en hoe maak ek nou hier, want sy dogtertjie kom huis toe. En sy sê vir my, Ellen, kry jy hom net by die huis? Ek sal sy meisie en sy dogtertjie opsit, daar by die toeristenkampe van my omlaagers. Ek sê, nee man, hoor so iets, en ek doen het op my koste. En so gesê, en so gedoen. En ek het geweet, hierdie vrou is iets besonders aan die vrou. Die passie wat sy gehad het vir haar werk. En ek sê vir my vrou, as jy haar iets gevra het, jy weet is gedaan. Ek moes baie keer sterwensbegeleiding gaan doen by mense wat besig is om hierdie wêreld te groet. En ek het eers volledig gevoel as sy by my is. Ek kan haar wanneer bel, ek kan haar vir wat 'n situasie bel, sy kom. Ek sal nooit vergeet nie, by die een geleentheid het 'n buurman van my sy seun sy eie lewe geneem. Ek is by 'n pastoorskursus en my vrou bel my hysteries. Dis wat nou hier gebeur het. Wil jy nie maar kom? Nou wat doen jy nou hier? Maak maar verskoning daar waar jy besig was. Maar hierdie ding het ek geweet, ek moet pas te eind saam met my vat. En ek bel haar en sê vir haar, jong, ek weet nog nie dit is my buurman, die pyn is so oorweldigend, die skok vir my, sy sê, kom haal my. Hy het haar gehaal, en sy het daai situasie vastgevat in die huis. Sy het dit oorgeneem, sy het dit vastgevat, sy het gesê wat gebeur hier so, en sovoorts en sovoorts. So ek het soveel van haar geleer, oor hoe deel jy met die types van omstandighede. En hierdie vrou was 'n absoluut opmerksame vrou, soos wat die skrif hier praat, van hierdie tweede vrou, sy opgemerk, hier gaan 'n man elke keer verby Soenem, en ons moet hom dalk maar nooi, en dan vir hom hier 'n kamertjie oprig. En hier is miskien ook 'n belangrike ding, wat 'n mens dalk moet verstaan. 'n Mens moet nie enige een in jou spasie toelaat. Sommige mense moet eenvoudig net verby jou lewe gaan. En Elisa was nie al man wat daai pad gebruik het verby Soenem nie, daar was baie ander, but she had the discernment. En al die mense uit wat die pad gebruik, wil ek die man vra om na ons te kom en by ons te kom bly. Want jy sien, sommige mense neem uit jou uit en sit niks in jou terug. Solank hulle kan sponge op jou, doen hulle dit. En dit tap jou en dit drein jou energie,
Maar ek sien hierdie Sunamitiese vrou het die discernment gehad oor wie wil ek toelaat in my spasie. En sy sê vir haar man, dis 'n man van God. En ons moet hom 'n plek hier gee. En dat is baie manne van God wat in die omtes is. Maar wees nog versigtig wat die een laat jy in jou spasie. En hierdie vrou het hierdie opmerksaamheid gehad. Die tekst sê verder dat sy haar seun het siek geraak en tot die dood toe siek geraak. En die man stuur die dienaar en sê, val die kind na sy maat. En die Bybel sê die kind het op haar ma se skoot gaan sit en daar het gesterf. Was baie goed wat mense ons kinders noem. Daar jy hoor van tikpoppe en jy hoor van daggapoppe en wat er name hulle ook al vir ons kinders gee. En hierdie vrou en hierdie seun op haar knieën gehou. Die sien wat hulle wat vir ons kinders name gee, het nie deur die pyn van geboorte gegaan, vir my kind. So, jy benoem nie my kind nie, laat het maar aan my oor. Laat het maar aan my, of laat het eerder aan mami oor, want mami het deur die pyne gegaan om hom in die lewe te bring. En vrouens gee nie geboorte aan tikpoppe nie. Hulle gee net geboorte aan babatjies. Vrouens gee nie geboorte aan alkoholiste nie. Hulle gee net geboorte aan babatjies. En ek wil toch by dames vraag, nie dat alle mense jou kind label. Mama, jy het die pyn van geboorte gegaan. Jy noem wie hy is. En ons self het hierdie pyn gegaan, sy wat was die Ennis, het hierdie pyn gegaan, maar nooit, het ons weer plek gekom, dat ons kinders ander naam gee. Hierdie vrou het hierdie kind op haar knieën gehou, alle woorde, sy was naby Jooster. En hierdie vrou, haar kinders was haar lewe. Ek roep nou nog die skok toe ons die nies van ons kry. Sy daar by my aangekom en gesê, dis wat nou probeer. Ek kon die oomblik nie hanteer, ek het uitgeloop en in my kamer gaan sit en gehoop om hier en daarom en maar weer teruggegaan en my haar aangesluit. En maar net daar gesit, because sometimes people just need the ministry of presence. En mense kyk graag na predikante vir antwoorde, ons het nie al die antwoorde. Sommige keer is het maar net ons die woorde, wat ons kan doen. En hierdie vrou het deur hierdie goed geleef, sy het haar man begrawe, sy het haar seun begrawe. En in hierdie tyd van Joodse geskiedenis, wat ons in die 4 hoofstuk opmerk, was 'n vrou sonder 'n man in haar lewe was 'n ronde nul. In Joodse tradisie het 'n vrou nie sê gehad. Gevolglik het dames het ook nie geërf nie, net die seuns het geërf. In Joodse tradisie was daar nie veel van vrouens. In fact, in Joodse tradisie, as 'n vrou geboorte skenk aan 'n dogtertjie, is dit fyn. As sy aan 'n tweede dogter geboorte skenk, word hy kind op die diep gaan los en onder die elemente van die natuur gaan los om in die dood te gaan. Hulle het nie veel van dametjies
Ek wonder soms, Marina, of dit nie, loop die spoor nie al vandag nog, dat het nodig geword vir government om nog 16 dae van activisme teen geweld teen vroue en kinders uit te roep. Ek wonder of die spoor nie nog loop, waar daar niks van vrouens gedink word. Gevolglik het ons te doen met gesinsgeweld wat skyrocket. Maar hierdie tyd was daar regtig niks van 'n vrou gedink. Ek is net so dankbaar dat Jesus het altyd opgedaag by vulnerable mense. 'n vrou sit by 'n put in Johannes hoofstuk 4 van Samaria en sy was ook 'n verworpene, want sy al 6 mans gehad en die een wat sy het, daai is ook nie haar nie. En Jesus het geweet wat moet 'n Joodse vrou deurgaan. En hier is 'n vrou wat sê my man is dood. So nommer 1, die eerste man in my lewe is weg. 2, die skuldeisers kom nou om die ander 2 manne in my lewe ook te kom haal. Nou kan jy dink, waar was so vrou gelos? Want hulle het deur hulle mans geleef. Die pater familia, waar die pa die alles is. Die manne is alles. As 'n vrou 'n man eintlik op niks in 'n sekere dele van die wêreld is dit vandag nog dieselfde. Vrouens mag nie gaan studeer nie, hulle mag nie aan sport deelneem nie. Vandag nog is daar sulke nasies wat hierdie wette het. En hierdie vrou verloor al die manne in haar lewe, en skuldeisers kom aan. Maar God is naby die vulnerable mense van lewe. In feite, God word aangetrek deur die vulnerability van die mense. Daar was 'n vrou wat hulle voor Jesus gesleep het. Hulle sê dat daar 'n oorspel betrap. En hulle sleep haar voor Jesus. Maar dit tel die manne klip op. Dit is die ouderlinge en die skrifgeleerdes en die kerkmense. Ek sê die kerkmense tel die klip op. En hulle wil nog gooi. Jesus sê, net voor julle gooi. Die een wat nie sonde het nie, laat hom eers te gooi. Ek is so dankbaar, ek dien dat Jesus wat opdaag by vulnerable mense. En ek doen dit vandag. Hierdie vrouwtjie, nadat sy van Elia 'n plekje gegee in haar huis, stuur Elia sy diensknegt Gehazi en gevra vir die vrou, is daar nie iets wat ek vir haar kan doen nie? En luister hierdie vrou se antwoord. Hierdie vrou sê vir die profeet, nadat Elisa vir haar vra, is daar nie iets wat ek vir jou, kan ek nie vir jou 'n goeie woord doen by die koning of by die leerowerste nie? Luister wat antwoord sê, ek woon onder my mense. Ek het nie jou gunsies nodig nie. Ek het nie jou gawes nodig nie. Ek leef onder my mense. Ek weet, dit is 'n vermoënde vrou. Sy sal waarskynlik invloed gehad het by die hoë mense. As sy kies, ek leef onder my mense. En dit is hoe ek haar leer kennen. Dit was nooit 'n vrou wat gejockey het vir posisie. Dit was nooit 'n vrou wat wil gesien en op die voorgrond wil wees nie. Sy was van die mense wat, jy het dat nie gesien, jy het dat gevoel. Jy het dat presence gevoel. Jy het geweet, jy is in die company van Anne Ross Mama. En mense in haar hart gedra. Die pyn van mense. Sy het gekom, siek of gezond, ek moes haar kom haal, Marina moes haar gaan haal, Dr. Jan moes haar gaan haal, om hier te wees. En hulle kan getuig, wat dat teenwoordigheid hier vir mense te doen en beteken. Ek het hier gesien, hoe mense se pyn omgedraai word, en die pyn sagter geword het,
na mate ons hier met mekaar gesels. Ek wil vir julle twee sê, Lendo, Ryan, hierdie vrou was 'n eister. En ek is vir die Here dankbaar dat my lewe, ons lewe, met harde kon kruis. Waar sy gekom het sy waarde toegevoeg tot ander mense se lewens. Hierdie vrou waarvan ons vanoggend die oorskot hier het, hierdie vrou was die eerste vrou in die land wat die traumakamers by alle polisieselle deur die land voorgestel. En sy het die parlement gaan toespreek. En sy het nie noodwendig die erkenning gekry nie, maar vanmorgen wil ons eer gee waar eer toekom. Sy was die eerste vrou wat die traumakamers by polisies geïnitieer. Min mense weet het. Sy het ook een of ander competitie die vrou van die jaar toekenning. En hierdie vrou verwel. So u kan verstaan die statuur van hierdie vrou. Ons is vir die Here net dankbaar dat sy ons paie gekruis het. Nou ja, sy wil nooit praat oor haar ouderdom nie. Daar wil ek maar net vandag vir jou sê, en Rosmama, hier sê die program sê, daar weet ek waar hy ouderdom so is baie heimsinnig daar. As ons vanoggend hier staan, ek noem hierdie Ryan, ek is dalk nie besig vreeslik met skrif nie vanoggend nie, maar ek voel ek moet eer bring aan hierdie vrou. So ek vertel maar haar storie en die impak wat sy in ons lewens gehad, en dit is wat ek saam met my wil neem. Dit is wat ek saam met my wil neem. Ek wil nie noodwendig gesien wees, ek wil gevoel word. Hierdie community wat ons voel. Nou die andere maar jobbie vir posisie, voor hardloop, gesien wees hier en gesien wees daar. Hierdie community moet ons voel. Hulle moet weet die was 'n man. Hulle moet weet die was 'n vrou. My pa het eendag vir my gesê, many people were born into this world, but only a few showed up. Nou ja, dit was Engels, ek moes eens die eerlijk leer. Net vir her. Trouwens, Engels het baie verbeter. So many people were born into this world, but only a few showed up. And this woman showed up. Yes. Die wêreld het geweet van. Haar werksmense het geweet van. Haar gesin het geweet van. En dit is wat die mens saam met jou wil doen. Wat 'n impak maak ek op ander mense. So voeg ek waarde toe tot ander mense. So hierdie was 'n selfless vrou. Anders se behoefte het sy voor haar eie gestel. Daar is so baie lesse wat ek geleer het uit haar lewe uit, wat ek saam met my en natuurlijk was sy ons door die kalmte self. Cool, kalm beredeneer, het sy haar saak gestel. Sy was nie 'n walk-over, of 'n push-over. Die is so gegeet. En sy dikwels by my kom aanklop om die moeilike goed te vraag, sê en maar man, nie is dit 'n moeilike vraag. Ja, maar jy is nie was voor. Jy moet vir my 'n antwoord gegee, sê, jy het nie al die antwoorde nie, moet jy die moeilike goed. Ek kan jou die moeilike goed vir my onderhoef. Maar dit was die vrou en Lendo en Ryan en die familie, wow, kinders, ek hoop julle leef voort in hierdie nalatenskap.
Ek sê nie loop in mamie se voetspore nie, want julle moet julle eie spore gaan maak. Maar wat ek sê, wow, wat 'n example is vir ons gelos. Vandag is die aarde armer, maar die hemel is ryker. En ek is net dankbaar dat sy ons pad kon trek. En dit slotte wil ek sê, wat ek dikwels by ander begrafnisses ons sê. God stuur mense soos scaffolding in ons lewe. Scaffolding is 'n installasie waarop bouers staan om groot gebouwe te bou. Daar is 3 dinge van scaffolding. 1, scaffolding trek nie aandag nie. 2, scaffolding is iets waar jy staan. 3, scaffolding is nooit permanent nie. Dit word op 'n dag weggaan. God is scaffolding in jou lewe. 'n vrou waar jy kan staan. 'n vrou wat nie noodwendig aandag gekry. En die scaffolding is verlede Woensdag verwyder. Niemand praat van scaffolding. Almal praat van die gebou. Ek hoop, Rendel, Ryan, julle bou groot, maar julle sonder scaffolding gehad om op te staan. En dit was haar hart dat julle toekoms bou. En maar sy is afkyk en sê, wow, ek is trots op my seuns. Kyk wat vermag hulle in lewe. Ek was daar in my skouergebied dat hulle op kan staan om te gaan bou, en as mense daar nie van my praat nie, laat hulle kennis neem van my kinders. Ek het hulle die geleentheid gegee om te bou aan 'n droom en te bou aan 'n toekoms. Mag die Here hierdie kort paar woorde tot elkeen se hart ryk sien. Hier luister, 'n vrou wat haar uitgegee het aan alle mense. So, en so lei al Ryan in die uitgebreide familie. Is dit met 'n gevoel van verlies en van pyn dat ons as AGS gemeente en die leierskap van hierdie kerk ons meegevoel met julle moet betuig. Ons simpatie met julle te hê. Daar's net iets wanneer 'n mamma gaan. Dat is iets anders wanneer jy mamma sterf. Maar mag die God van mamma ook julle God wees. Mag sy nabyheid julle vertroosting wees. Sy teenwoordigheid julle sterkte wees. En ons bid julle toe vandag. Sterkte en seën ons. Ons hoop en ons bede is dat julle nie kort sal val van julle teiken nie, maar dat julle die teiken sal tref, want die skutter by julle afskiet, was dit daar gedagte dat Lendel sy teiken tref, dat Ryan sy teiken tref. Hulle moenie kort val van hulle teiken nie. En dikwels raak ons groot huise waar kinders kom klein en sê, maar my pa hou my terug, en my ma hou my terug, en maar die feit van die saak is, as jy 'n pyl ver wil skiet, moet jy hom ver terugtrek. En wat vir julle gelyk het na terug, en mama ook, nee, sy was net besig om die pyl ver terug te trek, sodat wanneer sy release, gaan jy verder ryk, as hulle wie nie so terughou was. As dit vir julle gebruik het, sy julle terughou, dan was dit omdat sy bedoel dat julle moet ver gaan. En julle moet julle teiken, moet julle let alright, dis wat ek vir julle twee. En nou ja, nou het julle mos dan maar so seuns op word in my is. En ek vat die drama van julle nie.
Brian, God het genoeg mense hier gelos wat julle lief genoeg is. En julle hande ervan. En saam met julle. En ek wens myself en my vrou kan vir julle daar die plekje inneem. As nie meer die, as ook nou nie meer man. Asseblief, ons hart is goed, my deur is goed. En julle loop die kerk nie. Die kerk se deur is op. Brian, is jy oké? Wil jy kort op is? Ja, oké. Jy kan doen dit nou. Australia is always a tough act to follow, but thank you for that beautiful, amazing work. You really touched my heart. Thank you so much. I'm not a good public speaker, so I'm going to keep it simple, short and sweet. Just thank you, everybody, for taking time out of your lives and your schedules to be with us today. First and foremost, I'd like to thank God for giving us such an incredible mother, whose example of womanhood and motherhood is just simply undeniable. Second, the church, the AFM family, specifically the Spies family, Uncle Alan, Auntie Renee, Kira and Raiva, we thank you for your guidance, your compassion, and your kindness and your continued support. Next, I'd like to thank Unity, whose friendly and warm energy made such a tragic event endurable. Then a very, very special thanks to Shirley Lowe, who bent over backwards and fought and broke rules to have my mother admitted as a patient at Bethesda, which was the perfect place for her, because there she had people who loved her and who knew her well and who would care for her properly. And I want to thank you guys from the bottom of my heart. Then to my godmother, Auntie Rose, who took us in our time of need, shared our home, her food and her love, with patience, kindness, understanding, as if we were our own blood. Thank you, Auntie Rose. Then to some very close and dear friends of my mother, who in the most recent years were just unbelievable, and that is Mr. Young Oudman and the Maralaks. These people made themselves available 24/7, all year round. No matter how big or small the task was that we needed help with, and my mother needed help with, they were there. Young, thank you. And Mr. Maralak, Mr. Maralak, thank you for all that support. Then there's a lady that flew in from Namibia to get the comfort. I want to say thank you for coming. Thank you for taking the time. Thank you for making the long term. We really appreciate you being here. Thank you. Then to all the friends and family who made the long journeys
to come here to show me and my brother love and support to this time. Thank you very much. If I didn't get you guys, we really appreciate everything you guys have done. Everybody, every single face that's looking at me now, thank you all for being here. I'm being told to say also thank you to Marina. Marina, whoever you are, thank you very much for being here. Thank you, Ryan. Beloveds, we have come to the end of this ceremony here in church. So I'm going to ask you to stand. We will sing our last hymn. Great is thy faithfulness. Okay. William, wil jy die song weet aan die key gaan nie weer? Sorry. Die key gaan nie weer. Kom ons gaan die key daar. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no turning with thee. Thou changest not thy compassion, may fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and
peace that endureth. Thy Lord give presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Praise thy faithfulness. Yes, Lord, praise thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Ek wil as even net oor myself verdra, ek het net die conviction dat ons vir die Christians nou gaan. Ek wil net die graag nie, maar die Heilige Gees wijs so vir ons. Net wil Rijn Koestaan in die blinde. Ek wil vraag dat ons orde in die blinde Koestaan en vrou. Thank you, Jesus. Let yourself om weer challenge, gezondheids challenge. En ons moet nou saam die Heer vertrouw dat hy nie krijg nie. En dat die Heer, as jy nie my moed is nie, help maar is, wat jy wil doen. En so, Vader, kom ons na iets met die twee seens. U ken hulle by julle name. U was daar toe hulle eerste geleid in die kraamsaal waren. U het 'n plan vir hulle lewe toe al gehad. En ons gebed vanmôre is dat die plan wat u vir hierdie twee seens gehad het en steeds het, dat daar die plan sal uitspeel in hulle lewe in die magtige naam van Jesus, dat geen uitdaging van hierdie lewe hulle sal stuit en sal keer nie. Dat geen terugslag, geen aanslag, geen teëspoed hulle sal stuit nie, maar dat hulle sal loop in die krag van die Here en dat u hulle inbring in hulle purpose en in hulle destiny. Ek kom teen hierdie siekte toestand in Lendel se liggaam. En in die naam van die Here, elke aangetaste deel, elke beskadigde deel, elke sel, elke orgaan, elke weefsel, bid ek die genesende krag van die Here in sy liggaam in. Bid in die naam van die Here dat hom volkome gesond maak, van sy hoof tot in sy voetsole, dat Lendel kan staan in sy droom en in sy roeping, gesond, aangeraak deur die krag van God. So bring ek Ryan, ek dank u Here, as die kleinste jongste, u hand is ook oor sy lewe. Dank u Here dat u hom sien. Toe Samuel, die koning Saul en die seuns van Isaai kom, toe bring Isaai eers sy groot seuns, sy sterk seuns, sy aantreklikes. Want die profeet vraag, is daar nie nog een? Want die Here wys nie, dis hulle nie. En Isaai sê, hy is daar by die skape, hy is die jongste, ek het nie gedink is nodig om te bring nie, ek bid nou vir hierdie jongste. Die naam van die Here, soos u vir Dawid deurgekom het, hy was misken, misgekyk, maar in die naam van die Here, u sien nie wat vermoor is nie, u sien die harte. Want dat Ryan in sy destiny sal instaan, nugter en by homself. Ek spreek sukses oor hierdie twee seuns se lewe. Ek pronounce destiny oor hierdie twee se lewe. Ek roep hulle in hulle purpose in die magtige naam van die Here. Verhoor
mamma se gebed. Verhoor 'n daddy se gebed. Want mommy en daddy het baie gebede vir hulle opgestuur. Antwoord daardie gebede, Here. En Jesus naam blyk in die bloed oor hulle nou. Die beskudding om hulle. In die naam van die Here lê die hand op hulle, Here. Trek voor hulle uit, dek hulle agterhoede, sluit hulle in aan alle kante. In die magtige naam van Jesus. Ek release Job 23:14 oor julle lewensleens. Die Here sal volbring wat oor my besluit is. Ek spreek daardie woord voor julle lewens. Die Here sal volbring wat oor julle lewe besluit is. Iemand sê saam met my, amen. Glory. Geliefdes, aangezien dit 'n verrassing gaan wees, ons gaan nie begraafplaas doen. Laat my dan nou toe om dit hier te doen wat ons by 'n begraafplaas sou doen. Job sê die Here het gegee. Die naam van die Here sê geloof. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid. Moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste. En die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Dood, waar is jou oorwinning? Doodryk, waar is jou angel? Die dood is verslind in die oorwinning, maar God sy dank wat ons ook die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Want ons het niks in die wêreld ingebring. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra. Salig is van nou af die dode wat in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Daar dit die Almagtige behaag het om in sy grote genade die lewe van ons ontslape suster en Rosmarma tot homself terug te neem, lê ons haar liggaam in die skoot van die aarde, gedagtig aan die woorde van die skrif, stof is jy, en tot stof sal jy terugkom. Ons bestel haar liggaam tot verassing, wetende dat die menslike gees onverganklik is en God almal tot verantwoording sal roep oor wat hulle in die liggaam gedoen het. Ek verdaag u met die seën van die Here en nadat ek dit gedoen het,